Din chéadúir me héal agus mé hardbh ar líne tá rud ag an má fónta trééis toirla agus é sin gur Sheol Guinness bosca mór agam. Bhí mé ar tí gearán agus rant dhéanamh bhí céáil donas atá chuil cáilachtaí alcohol agus céáil neamhlasas atá Guinness. Sin seo éiríonn margaíochta orda. Tháinig mé seo nólaigh tháina an pí marcha panaracht orga. Go hálainn agus an sin de fógra beagán in déir. A chair den 8 bliain as céad a creilfar fógra Guinness na nólaigh ar a go scáilán agus tá si trééis le an gaige de dhéanamh. Línti callú le Derek astra gaige ar bháil loch fechan na tíí car as pob na gaige goitena. Sí siar taing pionta anna de Guinness Nitro Surge bhailegus. Chug sí cúpla canadm freisin sin spéisiú glóir. Níocht an seán agus gilíine. Nólaigh chuna. Camera díos cearán íon faoi seo ach ní féidir mars mála daoine rudí sé ar náisce á. Tá sé ground air. An bhhair fad. Nitro Surge ní is agan cut an camera níime an tógla Guinness mar joch ón chur ceann ach feicmid chun mar an seo agus tá ceol séisiúir na nólaigh an sin nasc Spotify ar le níos an cadain sin ach é seo me leis ar bell. For at least 24 hours at 45 degrees. That's usually 4 glory. Nólaigh chuna. Yeah, man, you got it. Another file happens. One select today. Cool. Okay. So that's the show. Can't make her food with chocolate that's another thing. Push button one select today. Touch it. Harp device is on. Okay. Hold the glass at 45 degrees and raise can horizontal. Start pour. Oh! Woo! Ew. Tá sé déanamh like tug fish on you. Céit an cuid electrónacht a dhéanamh. Sin go sé chur air isteach agus an scoil an. Okay. 60 seconds. Oh, 1 second. It's so proof. Mar rud nuair thug rion sé síos tá chum an bhair sin. Like nanar ar thuir sin like nanar ar dhear siad ag legadorach sin. Tá sé sin an sáú nach chuil? Oh jeez, tá muid tafad an rud ar fad. Oh, tá. Ní hanóigh sé siúil am a fans. Okay, 60 seconds. Bhí sin déanta? Níl 30 seconds. Fuck's sake. Running clicking her shit. Smór cheanta is. Tá bhranam. Tá bhranam. Brennan sé go mámar, fiúnta? Oh, there's some like on here in Linda. That's how she There, did yeah, that. sin ordí. Á sin go tas. Ah, I think no it's in it. Okay, we're 60 seconds, Tata? Yeah. Ah, Jesus Christ, stop. Tá fúd ní aidir. Okay, Tanish. Sorry, man. Chilling. Actually, I'm going to gas my I'm gone. show. Glinna. Inis ní gá. Oh. Running traditions also. Well, need smooth up them. Tá níos mána pionta, yeah. That's glór. No, better just tá níos mána clicking in. Oh, no, it's like chilling. Cierta. Okay, Tá gé bhlaise. Poor no way to go. Running Sharon was baby Guinness more. Yeah. Yeah, I can see it. Daddy Guinness. Baby Guinness faster. Baby faster. Is cosú go Dorlín ru éigen an darthóir nu anyway Dorlín ru éigen. Do not push the button the second time. The second pour starts automatically. No. Tricked. Ceam an céad pour ru bhíon gach like 2 second or like we should do chur air isteach an agus bhí an lecht mé teachtach níos báine an is gombeach clicking air ceam. Don't click on bag on top of Brandy check it ass. Tá look That's ar. your wallet. Ar bhile duine go? Bhile duine go bheith? Oh. Wow, the guinea pig. Guinness Pig. Give me The Guinness pig.
Guinness Pig. Guinness Pig. A cab agus Guinness Pigs in order. Oh no. Should we're not gonna do it, Moshe? Woo! Cahol se. Should we go? Yeah. That's the pionta sin. Can we have that?